Mayam Krumzari Impact News की मनोरंजन में हम तराम नौकरी मणिपुर की सांगलबा सही हेलबा इरांग की मरकता मणिपुर दा सिंगी डिस्ट्रिक्ट सिंग दा नौना थोलकपा अदुम ऑर्गेनाइजेशन सिंग मयाम लैरी सुसामपुर डिस्ट्रिक्ट दा ITLF अदुगा कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट दा CoTU कमिटी ऑन ट्राइबल यूनिटी हाइदना असी अखोगी हाइरिबा 3rd May 2023 की मतुंग दा थोलकपा अदुगुनबा ऑर्गेनाइजेशन ओइना मियाम की थबक तौरिब्रा नत्र तौदब्रा हाइबा वाहम न तोगान थांगरकांदा कनागुम्बा कम्युनिटी फ्रूप नत्र कनागुम्बा ग्रुप अमगी मायोक्ता थबक तौरब्रा हाइबा वाफम सिनी मसिगी इरोइना हाइ तारे हॉकी ऑक्टोबर 19 दा लियांगमई फ्रूप न कुंदाबा सेनापति डिस्ट्रिक्ट की मरिनमाई विलेज दा पांगथोकपा लियांगमई फ्रूप की चागांगी हाइब फेस्टिवल 30 October से गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे ओइजरबा अदुगमा फ्रूप दुगी अदुगमा कुमहै अदु यावननबदुम चीफ मिनिस्टर ना बाय रोड चननब होनरकपदा हारिबा कमिटी ऑन ट्राइबल यूनिटी का सब थ्रेड अमन मरम ओइरगा सखिदबा करम थ्रेड अखोगी कुकीजो एरिया दा मिनिस्टर फाउरम सत्प यारोय मदुकी थोलकपा फफत ताइट नसाना लौजगन हाइब्रिड वाफम थोलकपा एंड देन सेंट्रल गवर्नमेंट से मिनिस्टर बु चत्तनबगीदमक अदुगुम वाफम थंखिबा मसिना मरमरकंदा तोंगानबा लियांगमई फ्रूप दा सब थ्रेड अमसु ओइरबरा नत्रगा लियांगमई फ्रूप के अदुगुम वाखलोन मयाम सागलक मतम दा यूनिटी इंटीग्रिटी की वाफम सागलक मतम दा हारिबो ऑर्गेनाइजेशन सिंग दन करम खुदोंसादा बथमनबगे हाबदि मतंग दा LNC लियांगमई नगा काउंसिल ना पेंदबा मणिपुर इंटीग्रिटी अदुगा तोंगान वाफम सिंग गुंदामिने फ्रूप सिंग दा नत्रगा तमदना फ्रूप अमदा सिंगना बगुम्बा वहम थोलक सिंगो मयाम सिना लियांगमई नगा काउंसिल ना इंडिया के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मुदा UAP एक की मखादा हारिबा CoTU हारिबा कमिटी ऑन ट्राइबल यूनिटी हारिबा ऑर्गेनाइजेशन से बैन तौबिनबगी वाफम फोंदोखिबा अदुग मदुगी दमत मेमोरेंडम पिसिनखिबगी मतांगदने डिक्लेयर्ड CoTU अनलॉफुल LNC लियांगमई काउंसिल हारिबा टॉपिक से खना नबदन पेन न्यूज के स्टूडियो द लेंसिन बिरब से हेक थनन लेंसिन बिरब ओजा डॉक्टर धनबीर लाइसम सोशल साइंटिस्ट हमदा ओजा धनबीर तराम नोक्सरी लोने नमया लेंसिन बिरब ओजा डॉक्टर युनाम प्रेमानंद एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ लॉ मणिपुर यूनिवर्सिटी नि ओजा प्रेमानंद सुतराम नोक्सरी लोने ना मथा इथंग थंग लेंसिन बिरब ओजा मावांग बुइबो न्यूमाई सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी LNC लियांगमई नगा काउंसिल नि ओजा न्यूमाई बस तराम नोक्सरी आइगो खलोंदा मतुंग मनाव हसिगमा थोलदी नुंगाइसु नुंगाइरोय अदुगा ममंग खैदे अखोइना October 30 सिदा एवरी ईयर अखोइना मफम अमाला लियांगमई से पुलगा अखोना सेलिब्रेट अदुम इम्फाल दा तौसु लेये अदुसना पार्टी दिसु अदुम तौ लेये अदु हंदक से मफम अहुम अदु मफम मरी अदुमाइना तौर से हैना अखोई मीटिंग दसु को लेपथोखिबसु ले अदु मतुंगिना हंदक से अखोइना असिगी फेस्टिवल दु तौगे अदुसना पार्टी दा मफम अमा दु ओइना ईस्टर्न लियांगमई खोइदा लेब खोइदना सिन्दुना को October 30 दा अखोइना सिजबने प्रोग्राम से अखोना सिंजाबने सिंजाबदो दा CPS ना चीफ मिनिस्टर मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ओइगदबने बा होय होय चुमे अदु मासु यौना MLA अतै सु खरा को खोइ मेते नत्रगा अखोइ नागागी MLA सिंसु यावरगा पुना खोइसि हारोमेना से हैना सिनबने अदुबु लाखंगाम किते अदुना खोइसि जुमना हाइबदा अखोइ लियांगमई की खक्ता सु ततबिदा जाउना अखोइसु नुंगाइते अदु मराक्तसु नागागी अतै तै खोइसु नुंगाइते हैना मोइसु हाइबदे क्रेजर मै वखन्दा नुंगाइतबा अखोइ लियांगमई बुसे हाइब मखोइना समाइना रेसेरा इंटरप्ट तौबा हाइबदो अदु नुंगाइते हैना हाइ कुकी ऑर्गेनाइजेशन सिंग से मागी CoTU वगैरह देगिदी अखोइगी इंडिजिनस ट्राइबल माइ कनो से ITLF से सी वगैरह ऑर्गेनाइजेशन सिंग से अनलॉफुल लोय लाथोग यारजान ओके अदुगा सुद लेरिबो लालो मयाम ने टेररिस्ट ने नो लाथोग यारजान मरमदी मोइगी आर्म ग्रुप सिनामु टेररिस्ट की थबक सी तौदबम ते यावदे अदेगिदी अखोइगी ऑर्गेनाइजेशन सिंग सिना लेमिनबा इचिनाउ सिंग मरक मोइ तौसी याम हेना अनलॉफुल ओइग्रबा अदुन अनलॉफुल गाइना लाथोग यारजानी को अदु लाथोगपियो हाइबदुनी लियांगमई नागा काउंसिल नाइस
taseng na di liang mega shidi Manipur khungang cham muksi leineba aduga district si maroina Tamenglong Senapati Kangpokpi None Imphal West district ka da chairaga phasan leine None ka je None yakoi Kangpokpi ka je moina majority moi go ijaramimni na asi udi mapan de ki sang ko mayam du pusallaga Kangpokpi je CoTU kano cookie gi oi bidong tawre taseng na di 1951 da अखोई शेड्यूल ट्राइब से रिकॉग्निशन पीब कांदबा अखोई एनी कुकी दगी एनी नगा दगी केनो मिजोरम की एनी मिजो ट्राइब मिजो नता मोगी असेंगबा ममिंगदो लुसाई एनी लुसाई ना हाइबनेबा अदु तोक्थोगा मथंग मथंग लाखिबा ट्रेंड सिदको 1956 तदी एनी नगा एनी कुकी जी लोथोगा कोई ट्राइब सी माई मागी ट्राइब तसेंग शेड्यूल ट्राइब ता amamam to ina masage oina recognize tawse la bane 29 recognize to bane adu matung da mari ma tore adai di 34 lakh reko paung megi yaw 34 la adai di khoi meitei ga meitei pang ta 36 ne ba khoi le rise ada any cookies mu 2003 da hapsle adai di amuk 2011 gi census da di moi mi thi bi yaw re matam da moi 80500 something le ge mai na ba ada sigi any cookies yawbuse masidane ba khudong saba lodana ne ba khoigi tongan tongan ba kanglu meyam na pai dat pachana changse ise ada Manipur gi oina di scheduled tribe list yawgraba amamam ta oina leiba meyam se masine ba khoina sak khangnari ba du punna hingminna iba adegi idea of Manipur da subscribe tawdana matam sang lai si meyam sine ba ada adumaina leiba sida sagi CoTU वगैरह देखिए ITL वगैरह को कुकी सिंगी को थादो नजर एक तो रही थादो गए मसिंग याम बने बा नियारी 3 लाख से मया ने बा मोइना वी आर नॉट कुकीज हारे जे मनुंग देम लेग्रे बा द मोइ दी एनी कुकी गे पोसी ngaliंगे दिगे एकदम मसि लोकथोपियो म हायरमने मणिपुर द ख्वाइदि चाव इरांग वाथोक लाकनि गाइस सिदा कांगलुप मसेल लेमिनबदा हाईवे पॉलिटिक्स तो भोंदे हाइबदी कांगू मसेल लेमिनबदा हाईवे मपान मपान तारगा को intentionally deliberately highway manak sida khun tasalaga masing yamalaga highway sida heng Manipur sina ti mana khoigi highway sina tana chana thangnaba puningai lete degidi lifeline hai ne in short yes lifeline sigi manak sida tasalaga any demand disturbance me am any demand ma lakpada akhoina pama mongda phangdagadi masi heta thingjani economic blockade tawni degidi ban tawni ada tawni gan tawbagi matam sang laga miyam da inconvenience piriba kholiyo miyam si tohidaba pot amane ba asengmudi ada masida sine ina highway politics size ko ada kangpo PCD it's very important ko somda Dimapur line gi chatpa sida ma phawr ga chataba ya pote aduda chalan ga chalan ba chalan ga tokpa adugi film da sum laga di lifeline du thadalaga di si asengmudi right to food right to life ki against the pot amane ba even land aso the right to life ki against the right to food ki against the ya de ba singudi yam chawba human right violation ne ba ado CoTU ki posi nuaiti di kana da liang mei si mo yam bevar to ya ne aidi yam na matam sang na yelong de ki taraba khoi kanglu mani ko mi jelrong ki jia mei liang mei rong mei hai si zilong manung da bok yor ne ba ado moi si moi gi kumai ese moi kutu thinga nuai gadro chumi ha ade akhoi sago bu thinga nuai gadra ba ade mi gi magi festival is magi dharma gi religious interpretation yauri cultural traditional interpretation yauri adu me am do preserve tawduna throughout the centuries la pot amane ba ado akhoi na highway da leire aduna masi satpa yaroi ga na heta अखोगी मरुइना लमिनलुंग सिनसिदेजना कांगपोपी लालगा सेनापति द चटप यारोय गायना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दगा चीगा थारेजे सी दु लोकसेम बदे फागदने खुदकता फागदने दे मा करी अथॉरिटी अचौबा क्राइम अमने बा मा करी अथॉरिटी नो बा सिडी हाईवे सिडी मागी यूनियन लिस्ट यावजो पोने बा सिडी सेंट्रल पोने बा मजे मोय सिगुंबगी चेजे बकाना मोय ऑर्डर हम पीगदमने डायरेक्टिव हम पीगदमने CP ला पदम पुसम यारे बा si kaido bogi
why you are doing so and ko sigumba akhui karai ni punna lemina bada isam samna akhui na khanga do se both Naga and the Meitei na khanga do se those people who are living in Manipur who didn't have sense of living together, sense of belongingness, they are foreigners in short. Haidi leiminaba hingminaba pamdraba sakhotminaba pamdraba punna hingminaba adai punna thengnaminaba punna nungaiminaba pamdraba kangbusindu question letro who are you na adu singaiti utpase si tawaido poram ne duna unlawful laukthokpi oidana memorandum pise president da yam tobam thoye na liang mege je admai thamse kuirabani khoina haijabadi lan adai horpa da digi dum si organization khaje bera lere si laukthokpi ro je khodum thamapu kuire thamdabi wari ne ko to thamnabagi process se masi phai hoji kanona akhoigi haibiri se lengmai Naga Council na haise President akhoigi Dolbati Murmu da memorandum pisi masi yam phaba pone di mabu unlawful laukthokpa that's different thing ni ko aduga mayam na masi unlawful oire haibasi mudi ta edna ko hanga je loda laukthokpa amani ko loda laukthokpa amani mayam na acknowledge tawre moina tawi thabak si loda yado poni ana mo unlawful organization laukthokkum thui haiba polam di la edna hosi sa madumadi an khama yam phai akoina public domain da ngang isi kuire khoi ngang isi ngasai gi CoTU da nate da ITLF su tawada bani adu nataba kai su am leibani ne masi yenga ne barometer am putho onbi raga moina tawrisin unlawful oitaraga di moisi unlawful akoigi association na akoina khangbi doise ani ni ko lo da leidoise amana unlawful association haiba sigi sina akoigi ngasai gi unlawful activity prevention act 1987 sigi section 3 gi makha da laukthok toiba ade amana terrorist organization na sina kai laukthok da ga sina section 35 ki makha laukthok toiba an akoina ani sima 3 na su haure ningjing badu laire amana 3 amana 35 section 3 ki makha da na unlawful association na laukthok toi ne bako adai gi hida leijare hoji pokta akoi gi kaino na India gi government na laukthoi si 22 organization si section 3 ki makha da section 3 ki makha da unlawful association laukthwe masida yam kana tawdaba irai laiba student islamic movement India su yawri ko ade maite no na PFI su yawri ni yawri adagi di si popular front India ji ne ko hana yam phaga khido maite extremist organization ka na mami ju am phajeti adu mai bi lo extremist ka jai bi mai tare ni pan si maga smai tawdana kungani thoi laiba adagi di terrorist organization hoji phokta gazette notification lai sina kano lai 40 ga khara 45 lai sima khoina chawkhong khangbi section 35 ki makha da section 35 makha da ada ani sida khoina kari khena ge hai matam sida unlawful association laukthokpa se masidi ani maksi kano ni ko central government ki prerogative ni ado tawdo masi minister of home affairs laukthok doi ni ado gazette notification thok doi sida kaim yaukti ground yo man hai se if the central government is opinion that I lori the mana laukthok ka di yam ngam power CPD ta ko na budi kadau laukthoi no mana sang na ma haira khine ko aduga mana opinion da masil unlawful organization laukthok pu yai haira ga di dum laukthok pu yare aduda hojik ti katang semdo hojik lai si tribunal ma semne ko section 4 ma khada aduna tribunal du da amu thada ni tribunal du na order ma tarakani adu order du gede notice thokane ko adu order du da moina yes haira ga di moju point piraka do ni reason pirakane ko aduda moina hairatraga di unlawful organization ni haibagi notice ana thok notice to effective oiroi aina very clear haji kenobu section 3 ki makhada gazette notice thori minister of home affairs na ko aduga madu mu kano da thadarani nasai gi tribunal nam laini ko section 4 ki makhada semba tribunal du da moina kawrakani noi gi reply piro kolona aduda tribunal order am tholkhine adu order ju gazette pass tawni aduna adu order du duda moisi yes na unlawful ne hayak jibokti asai mamang thoke gazette notification satna roi sini lo da yawrisina ada yam nungai bam yawrisida ada akoi pressure kan mam changi kaino na lengmai na haibi re yam phare asida khoi gi masi khoi mamang su cabinet na su decision laukiba organization su yawbani ko jo ranga panba ma adu gi du nataba atai sing ji ki ITL ka haiba aluga ngasai gi CoTU ga haiba adagi kaim ka da kukin pi ga su mulekal ko yawini mo su mumun ta leba musa ta da yawre ko aina yadaba aina yarga tawgada thaba haiba aina yadaba tawgada thaba ani su yeba adongi type tokhol ko yawi madu moi sing si paratambi lo lei si paratambi na bani ko lo si paratambi na bani adu laukthoktraga di hana laukthoi sing di kai ganariba moju adu di mise me khai nai natro adu na aina khanba da moi sing ji laukthok piro adu masida aina mayam da haijening se nga si khana masida
ngasai tribune ngado loi kala sa provision yaure ba sida ni akhuna yabu ya de central government horin dang ta laukho ani akhona saksa ge na breakfast taw ge na cha thake taw thak launa laukho mu khang poti wari boba adu laukho provision yauri akhai gi section 3 gi akhoi gi subsection 3 da provision the provided date and exception ni mase provided date am yauri ku central government sina mase am darka le re masi circumstances sine am darka le opinion am le moida masi khudak tagi mosi declaration si with immediate effect lauk thoje ha gadi horin dang ta haye ta lauk thok pe central government pi power si haidi central government sam tobu ngam me si matang da ai khamada memorandum tam isam sam pi bana tab chatlaga unabani khangde prashu si fajana tobi ba adu tawragadi aseng badi ko state cabinet naga deze lobby ga thik lumgani ko mang da ma logi do maina state cabinet ido log de ne ko chief minister du sang ba yaro hai ni sang ba yaro adu ko hujiki kanu du khatang khene ko section 35 tu khatang khene terrorist organization ja du da su central government na ma si terrorist organization ni hai bagi adu terrorist act tok de yaro ko unlawful organization di pang lu de ba ko adu ga terrorist ki 35 sina terrorist act ana ma yaro ni terrorist act na kaino kanda section 15 of masai unlawful activity prevention act 1967 se sigi section 15 da terrorist act ama pi di sa dam pi di ba adu da bom thada ba du to ba da to mayam yauri adu da ama yauri mana kano da khoi gi intention of the people da threat to gi problem le ga di ko adu ga di madu adu dang sum lauk thok pi ai ba ko aduna hoji ki terrorist ni terrorism ni terrorist act ne du section 15 gi du fulfill tor kanda masai gi section 35 ma kha da terrorist organization ni lauk thok ka doi ne ba ko aduga adu na taba UN Security Council na akoi chapter number 7 of UN charter gi ma kha da terrorist organization list ma yam thoi ba ko adu du su akoi na pa ma ga hapsan bai adu gi su am yauri masai gi yauri ngai kumnga kunthang yauri do adu tangkhai am di UN Security Council na terrorist ni lauk pang tane ai di mamang so haijabani sam terrorist ki lauk thok mo mas UN daga si tharaga UN Security Council na bukta terrorist organization ni lauk thok ma thau la bane kaino ka moi si di pithib da khwai sathi ba terrorist ha ka da moi si oira bane ai hing nga pharaga di moi song tang te sabang tawsen DNA RNA ka dia to ko ai pakhale moi na ga mi ga ete ka tawri basi sam de expect to in tummi ga harkale min ko mang ka hakale adu di atoba terrorist buk to de haibani da adu moi na tawri si am sati ba terrorist marak ta moi si adu mo mun ta da oira ni ba ko adu ma thamjani adu ama khak nga hai jauge nga sai gi akoi chief minister lakpa yaro kholo ya haiba sidani am phajada bo hai ga sinai ko ada aina khwai ai mon hit tawse moi na trespass kai ba wa sinai ba ko adu sidi adu dene akhoi na si occupied territory ki type ta this occupied territory ki type ta moi na treat tawre this our territory changak pasing trespass kai no ai gi lamni without my authorization nobody is allowed to enter hai duneba adu haira ga di law de masi international law da occupied territory moi na akhoi kashmir po kaina pakistan occupied kashmir ki type ta cookie terrorist occupied di type la ai ham da ji ko tu ga ji manu mal adro ti du tribal man terrorist tu man jale ai bani da aduna adu po to kham da government na action repeating reply pi phai mase pi draga dina loina last phagi tarani loop log si lera roi ko adu last da moina lebak si pan me type ta there above the log type la ane ba ko khoina masi yam section ma chumren khalai wakhat hojik phok su moi hoina had mamang khaida wari sanaraga moi si fee gamba ko tax gamba si lauro roi haibu moina kresera gate ta lepa koi ngai bo khoi su lobby guno lauroi haibasu moi adu mafam su le adu orisu adu gi rules to moina break toraga adum anytime akhoi lyangmai oiro any tribe haide mau gi mi oiro ko maram gi mi oiro paumai oiro dum moina infal chatpa aduga kresera moina sangna pi gamba proposno cheng chinjak proposno natraga just moi angang singi moi chinjak gamba infal gamba thelnak ba ko pa halak ba dum moina kresera yam have the strictly moina ngasai gi tax guma akhoi meeting akhoi moi ga akhoi mi hai tare ne haidi cookie ga akhoi lyangmai natraga nagaga hojiki akhoi pun gi akhoi naga gi UNC haina su lei ko adu mo khoi ga su yanaraga leiba pot to moina mo sum break tawraga tax ko mo lawa hoji pho su mo adum tawr lei ba ko aduna yamna nungaite yam pende haibdi nupi angang gamba haibdi moina lairaba mi oi ko chatho chosin insang na pi gmo yom khoi da su dum uyam
wana leri hai dare hojik phose surveillance ya mawang na pire ba aduga amana masigi su leire aduga mamang da su hosiki sathok kasin da yam nungai te haibsum leire aduga highway da ozana hathamin mai highway politics si not only naga community khatana tana mamang da chaupa gari sing sali disturbance to wi wafam si ta ki ba leibra kamai to yoda yode haidi truck sing mayam su sali dana ko moina illegally tax lobi wafam ji adagi kampupi ria da he to wi wafam ji palli adai di kamai thamini hojik phose dum akhoi truck mayam si wana le haibdi moina chat pedusu lawe ko halak pedusu lawe adum entry tawdusu entry tawa haibsi chat pegi pochu yaw dabi ko moina lakanda asam changira kadai changira ko moi lakpedusu dum moi tax dum lawre aduga halak pedusu pot yaw gani pot yaw ba haibsi chumnagi mi webagi jinjak natraga akhoina chumna sijina kadabo poche ko adug mo pochu yawrak pakan adum adu sumuk lawe adu moi su adum wana le hai do hai ninge okay adu busu leire aduga handaki memorandum pi base through chief minister ki khuthang da pi pra na karamba haidi chief minister khuthang da pi dira natraga darup president yori su hai jari ba kanana karmai taroga wakal ji feel si karmai taroke hai tare basiki unlawful organization longthok pi u hai na feel taro ise karmai lakpano hai biduni adu wi wakhando akhoina october date 30 adudagi khallaga moina kresra moigi press statement ko thorga thoki matung adu thokiwe wahaidu yengra matung na khoi wakhanji yamna pende adu pendabagi matungina akhoi langmai gi haibidi hai asing haibdare ko aduga akhoi civil society gi kai mokok thungba adu leadership ko adu phamenaraga akhoi state ki akhoi CM gi through the ko akhoi president phawbase india gi president phawbase akhoi CM through the CM gi ayawa lawraga asi unlawful group ni haina ko lothok piro haibigi adu afamdu memorandum submit tawbane ba adubu kadai phawta basika mero india na action lokhat kani habi thajabadi kadai phawta lai thajaba lai bra id action si tawri mayam sigi memorandum da makhoi actions unlawful actions mayam ma khoi submit tarogane na khali ko adubu india na central government na ministry of home affairs na khara action khara lawrakani na wakal expect tawbra expect tawa dudi okay yam sound expect tawa habdi akhoi CM na so habdi mana so wangna haid magi ayaba nadra magi help ko adu su PBA aduga akhoi state ki wena home department digi akhoi DGP so aduga yona akhoi state ki achawa sang thing okay tawri ba thabuk tu na tasena illegal wera barina logo action lokhat piu haibane ba adudi citizen amoina india gi democracy ki core da madugi illegal thabuk lokhat pi haibasidi loan dum yarang bane